Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbiya kita kat impatulod ni pagayam ko ni iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Iti lasud ti dua atawan a relasyon mi kini Mark. Naamamok dagiti naganak ken kakabsat na. Kinapudno na, close kadakwada. Ngam kabayatan na bumaybayag ti relasyon mi, nakitak ti ugali na ajak kayat. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Connie. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Iha, amom ka din anya ti madama nga ay bebek ko. Anya ka di dayta, mami. Makapabisi na. Ti paboritom at chocolate cake. Amok gabing nga umay ka. Iso nga, insaganak at talaga ti umay mo. Wow! Ad-adda lumukmagak no kasta, mami. Di ka madanagan. Tabagay mo ti medyo chubby. Naku-cute ka, akitain. Oh, ayan gay ni Mark. Ay na, ni mami talaga. Kasla saan ka anarwam? Napan naman ang binugwan dagiti ima na iti banyo, iti namin sa nga pulo adaras. Amumutan a super mitikuloso da nga anak mo. Connie, ang tugaw ka. Mangantayon. Kayat mo ka diti agbuya iti TV. Kabayatan ti panangan mo. Okay, mami. Kaya't ko abisitaan to dagiti agkakangina amas masetas yo. Oh, sige. Kaduaan kanto. Kani, mabayag sapay mat ni Mark amang buggo iti ima na. Amom ka din no apay akastoy kapintas dagiti masetas ko. Gapo ka ni Mark. Kasta ka di? Iso ti mangibaga, no sa dino ti lugar apang ikargaak, tapno mainitan da. Kasta kami ti kuloso dayjay nga anak ko. Oray gayam dito'y balayo kat dakkelat ti impluensya ni Mark. Pudno dayta. Kinapudno na ni Mark ti agdis desisyon no sa dino ti pakaikargaan ti salaset. Kan ti sarming ijay salas. Di na ngamin kayat tinawara. Kayat nakat nalinis amin. Metikuloso talaga. Imala siguro kan kanya, mami. Diyaka mo. Sa anak mo't akas tayo ti kunak. Mami, mabisina kon. Mangantayon. Awan, anak ko. Mapantan, Connie. Mangantayo. Ramanam dayto inlutok asinigang. Paborito ni Mark daytoy. Sige, mami. Ramanak nga rod. Ay na, mabisina ka talaga. Oy. Ha? Inayadan mo ta. Sana kasta ti umno apan nangan. Ay na, di ka man nakikibibiyang. Sursurwan ka lang iti umno agaraw. Tada bisita tayo. Ay, agtal na kayo. Kas kay laubing. Kita am dito abaso. Saan adito iti ayan dagitoy? Ditoy. Mami, kanayon mo nga min apadpadayawan ti kinamitikuloso ni Mark. Angam saan nyo amat-madlaw nga aglablabasan? Amin laki dilawanan? Iso na lang masursuro maten? Kaya't ko lang mat anaornos ti amin. Ituloy tayo timangan. Pangaasiyo. Saan kay kumanga agsubahag? Ay na, pasensyakan itay ako ni. Nadlaw mo mat itay. Ay apo ni manong ko, panggulo. Okay laang. Ay na, gumurgura ka talaga kankwan na. Saan lang amin abaso, ano pinggan, ti kanayon na adilawan. Uray pa iti kinataok. Anya ti kayat mo hasawan? Di na maawat, amay saak abaklang. Kasta ka di? Sige, tatulungan ka nga agurnos diti kusina. Nasken amaamuam, anasing pati manong ko. No masuro ti amin nakayat na. No agtulnog ka kankwan na. Ngam iti kanito akinuntram. Ay na, aga pa kayo. Di na mga gustuhan nga, di makon kontra. Kasta ka di? Kasal di nagbalin girlfriend na.
Ay nakunak no isudan ati agkatuluyan. Nauma di babae si ka. Aging gaan agsina da. Ni, jak amo day ta Kan mabainak mat amang damag, no apay ang nagsina da. Ay na, nagsingpet ka nagsaya at kanto may babae ko ni. Kadagiti amin na nagbalin ang GF ni Manong ko. Sika, ti pinakapaborito dagiti naganak mi. Ang tandaan saan mo't nga isuda ti agbalin a karelasyon mo. Ni Mat Ma. Natuin ti kapem. Istorya mo na. Noon niya tinapasamak iti panagbisita mi Balay da Mark. Amin gayam abanag iti balayda, kat dakkel ti impluensya ni Mark, Manong. Dilawan na amin asaan na akayat. Nagsubang da pa iti kabsat na. Ay sus. Agpanunot ka na lang nukasta ko ni. Jak malipatan di imbaga kanyak ti kabsat na. Anya day ta? Kagura ka no ni Mark, no saan ang masurot ti kayat na. Nukasta nga rod. Agpanunot ka na imbag. Laglagi pa, saan ang nasayaat, no kayat na nakontrolan amin agunay mo. Ni, ison samat daytan Manong. Sige tan ada date me. Oh, apay aday mo pala paandaran ti kotsem. Intan Jak magustuhan ti kolor day tablaws mo. Sana may bagay ti papananta. Ang dayto ti kayat ko nga isuot. Mas bagay mo ti puraw. Yung kasukatan, urahin ka. O sige. Talaga gayam a fine dining dito a restaurant. Oo niya. Mabalin ka din akananta dagito in order ta. Una, Mabisinak nga minan. oh, saan mo na yapunuan ti kutsaram? Fine dining dito eh. Remember? Ha? Inayadam lang ti agnalngal. Agkaradilaw nakmat. Makonsyusak mo't launa yan. Kaya't ko lang nga mga nanasayat. Saan tamat kat nga agapapura? Take your time. Mabit lang ha. Punasak ititisyo dagito'y paginuman ta baso. Apa yan askan nga aramidam pa'y data. Narigat ti agsakit. Nasken lat ti panaganad. Saan unay a-clear dagito'y baso da? Mabit lang. Ayabak ti waiter. Nagaduman na trabaho dito yung office. Break time man. Diyak pa'y nalpas amin. Ha? Diyay telepono tagriring? Ay, diyak ko na-check ga po iti kaado ti trabaho. Hello? Apay di mo sungsong batan dagiti text ko kan ka. Pasensya kan. Aday ti unagtibag ko ti cellphone ko. Amom ka di, numanon a mensahe ti insend ko kan ka. Basaag pa'y laang. Apay namin. Anya ti kayat mo nga ibaga? Respeto ti kayat ko, Connie. Ha? Amom ti kayat ko asawan. Iti respeto anay bagat. Pasensya kan. Saan kan nga agungat? Naliwayak lang ang akinita ti cellphone ko. Itay ka pa'y ngaglinlinis dito'y balay Ay, Pinanawan ka ngaglinlinis. Ita, nasangpatan ka ngaglinlinis. umay namin ni Mark, Manong. Umay gayam. Nasayat mat, tapno agkikita tayo. Isanas kan anadalos na iti balay. Wen, amo ka super mitikuloso day ta boyfriend mo. Mala, ituloy mo ti aglinis dito'y balay. Maragsakan kami, tayo may na kami binisita dito'y balay, Mark. Wen manong, nabayagan na plano mi daytoy kini Connie. Busy kan tumot nga minakanayon. Nagpig sa unay kakatawam. Ha? Kastuya ka talagang agkatawa. Saan ka di Manong? Ay, talaga kasta. Kasta talaga, ti panagkatawa na. Oh, anya Manong. Nakita mo ti ugali ni Mark. Uwan nga rod. Dilaw na amin, hindi mangan ano. Pati panang idisum iti baso iti lamisaan. Kasla, kanayon akam malitar aramidak. Ay, mabanbanog akon. Kasta talaga ti Marik na.
Nuin inot nakaakon kontrolan ti may sa atao. Mangrugi dayta iti babasit apan ang dilaw. Aging gamadlaw mo, amabutang kan nga agunay nga awan ti pamalubos na. Maawata kon. No apay akas lag balbaliwan ti riknak kan kuana. Sapay kuma, tasan na mapasamak dayta. Tasayang ti makatawon a relasyon nyo, no agpatinggalangan ditoy. Sigud mat ngamin anawaya ak nga agunay iti kayat ko. Asaan ko apang panunutan ti ibaga ni Mark? Sa baliitan manong. Saan ko pa yan ang maisuot ti kayat ko? Taultimo dayta, dilawan ni Mark. Hariknam dayta, Connie. Kat respetarak, noon ti desisyon mo. Doble itan ti panaganad ko iti aramidak. Gaputa maamakak nga agkamali iti imatang ni Mark. Mark, dandanin ti kasangay ko. Amok kurang ka di pa'y dagiti na imbitara mabisitam? Naimbitaram ka din ni Connie. Naibagakin ko anan, mami. Kayat mo tawagak, tasya ka mismo ti makisarita kan kuana. Diskumpiyado kayo kadi? Awagan man garod. Sige, mabit lang. Hello, babe. Hello, ada kita dito'y trabaho. Kaya't nakakano ang makasarita ni mami. Sige. Hello, Connie. Kumusta ka, Mami? Okay, Akmat, balasang ko. Imbitaren ka kuma iti umadanin, akasangay ko. Wan, Mami. Naibagan kanyak dayta ni Mark. Umay ka tayam-am mo ka kadagiti daduma akakabagyan mi. Ha? Ado ti kakabagyan mi nga umay. Nasken am-am mom ida. Siyempre, dandanikan maikamang iti pamilya mi. Manong, kaslag kita-kit tulik na ka umatendar iti kasangay ti mami ni Mark. Tapay mat. Talaga close kayo iti inana. Ay, jak man amo. Jak maawatan to'y marikriknak. Amirisam anasayat day tarik na. No saan mo kayat? Apay kumaamapan ka. Saan anasken mapilpilitan ka? Ay! Nasaya atadakan! Itay payapan padaanan na ka ni Mami. Nagadugayam at talaga dagiti bisita ni Mami. Kaaruba da kita. Tidaduma, kakabagyan mi. Oy, amay kan. Imbaunak ni Manong Mark amang sabat kan ka. Madama nga min nga agas asikaso ka dagiti bisita. Kasta ka di? Ay, amumat ni Manong ko amitikuloso, Nasken, anaornos amin asagana. Ken uray, ti pan nakaiplastar dagiti tugtugaw. Ken lamlamisaan. Mark, apay jak mo tan makita ni ading mo. Napan man nagsukat iti pagananay na. Amo matenday jay. Ay, adak ditoy. Napanak lang nagdress. Apay nagsuot ka iti kasta. Nakababain ka dagiti bisita. Ay, dinakman ungtan manen akasta Manong. Ni. Mami, Mark, nasken asursuruan na ti aggunay iti umno. Anya langan ti maibaga dagiti kakabagyan tayo iti dayta lang ana. Saan ngamin nga amin abanag kat kasapulan nga urnusen? Nang runa no tao ti pagsasaritaan. Saan ka makibiyang ko ni? Makibiyangak, gaputa makitkitak no kasano asaktam ti kabsat mo. Kan gaputa aramidem kan kuana, dagiti aramidem kanyak. Anya? pudno ka di dayta, Mark. Diyak kaya't kontrolem ti amin na panaggunay ko, panagsaok, panangan ko. Ibagbagam akayat nakatulungan. Ngam ti pudno, kayat mo lang ang masurot ti amin akayat mo, Mark. Aramidek dagita, gaput ay ayatin ka, Connie. Amom dayta. Saan a panagayat dayta? Takayat mo abaliwan ti may sa tao, tapno masurot ti standard akayat mo. Agtugaw ka, Connie. Kababain tayo. Saan, Mark? Pumanaw ako. Connie, saan ka pumanaw? Ay, sorry naladawa. Traffic namin. It's okay.
Sa anak mo't akas ka ni Manong Mark. Uy, agtugaw ka nga Ruden. Wow, naka-eyelash extension ka, ha? Bagay mo. Ay, di nakitan madiktara ni Manong ko. Apay, ayan na kaminan. Kalpasan na nagsina kayo, napan na sinurot yung kachachat na babae. Ijay da ka nung dawaw nga agyan. Nasayat mat Oh, kumusta ka nga eh? Okay lang. Naka-recover ako iti panagsirami ka ni Manong mo. Ada siguro baro a boyfriend mo na niya, wano suitors mo. Adamatan. Oh, Jack pa'y nakasagana nga agayat manan. ay na. Timing lang girl, di mo pilitin. Ay, tinapatag, agayim talata. Wan nga rod. Nasayaat man ta kinontak na lata. Uray na awan kamin ka ni Manong mo. Ay na, kaya't kanto pa'y ako mustaan. Nabayagak ijay Thailand. Nagtrabaho ak ijay. Iso matlagayam anabayag nga awan damag ko kan ka. Kat no request pa ni mami nga awagan ka. Agpa-share ka kano ijay balay. Ag-bake man iti chocolate cake para kan ka. Kaya't nalata mapanak iti balayo. Uray awan kamin ka ni Mark. Flang! Uray na adan sa bali ni Mark. Friends tayo lata. O sige, mapanak to. Apay kit din nasaan. Oh, anya ngay. Agurdertan tamangantan. When Mr. Lonely, nagtalinaad kami nga agayam iti pamilya ni Mark, uray saan ada kami tinagkatuluyan. Naladingitan na asaan kami ang nagkatuluyan, ngem naawat ko, asaan kami para iti tunggal maysa. To'y pagayam mo, Connie. Connie, pagayam ko, husto laang ti pinilim. Pinilim ti bukod mo, akapya. Saan apan nakapaay ti pannakisina, no ti relasyon kat iso ti mangkontrol ken ka. Ken laglagipam, anaragsak ti relasyon no adda pan nakaawat, panagpakumbaba, respeto, napudno nga ayat, ken saan ama naging bubukod. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pannakaidrama ti pakasaritaan ni Connie. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.